Ya sweswo mingisiro mngana lona FM makomba ndlela nhlekani Afrika Dzonga nhlekani mingisiro mina hlekanisa ku nga yingisela xitichi xurko ngoko ni yingisela ro Gauteng eMpumalanga North West Limpopo kuma audio streaming mngana lona fm.co.za mina ni khalanga Pet Mathebola ngwana smart wa jimo xithanga maxikirtana wa cecana makunela wa ndandadze akwamkela kana ngona ko Africa wa vulavula namutla ku ri musumbunuku siku ra bontsivu ra n'hweti leyi hi nga ka yona ya dziva misoko lemena magidemberi makumemberi ntsevu siku ra Khensani Nyango leri n'we mihlangana na yena ko la mihlangana na yeko hayi swin'wana swi nga kota ku n'wi nyike siku ra yena leri namuntlha a hi ri endleni ku ri duma a hi ri endleni ku ri va siku ra nkoka ma va maka ko se endla ntani mingisero mina ri tlhela ri va siku ra nhleko na nhleko na hi siku ra yena namuntlha na n'we kwala mi nga hlanganaka na yena nhleko swin'wana swi mi lava ku n'wi nyike kambe a swi bihi loko mi n'wi nyika swi ta hala ka mina mi ku hayi leswiya swa nhleko kama swi ri tani nongo ku Afrika wa vulavula namuntlha kusukisela sweswi fikela ka hafu kupela awara ya 12 ta va kha hi twa wehe ku timhaka tingani u vone yini ma Good Friday ni lama ivi laha ka hafu kupela awara ya 12 ku fika le ka awara ya 1 ta va kha hi languta ku xana timhaka ta la emagondweni ya Afrika Dzonga ti famba njhani hi ndlela yaleyo hi langutela ku bula na vuyeni kusuka ka mfumo wa xifundzankulu xa Mpumalanga hi tlhela hi languta na ku languta timhaka ta vuendli a Limpopo hi ndlela yoleyo kasi Tatana Mzamani Vuma tanihi directora ya Community Safety Security and Lies in Mpumalanga hi ta va hi sungula na vona laha ka hafu kupela awara ya 12 nhlekani lowu wa Xikwembu hi ndlela yeleyo hi sweswo mingisero mungana lona FM hi fambi swin'we ku wena u angula u ku yini kwalaho nga va ku u ri ko nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860002543 ani un'wana ni ku ni kavanyitina i ri rhumele nyiko khale vhiki leri nga hundza a ni vona wangu ni nyike mali kama mtsurtana 0860002543 nomboro leyi mi nga yi tirhisaka ivi kusuka kwalano hi twa ku mi angula mi ku yini hi ndlela yeleyo a ku tirha eka la magondi na mi ri koho van'wana ve ri namuntlha hi siku leri ra ku tsundzuka Solomon Mahlangu loyi a nga hetelela a hlangana na ku va va hetelela va teka xiboho xa ku i ta fanele a hundzisiwa emisaveni a ri na malembe ya 21 leswi nga tisa ntlhontlho swinene ka vantshwa ku loko wo languta vantshwa va 21 wa malembe sweswi la Afrika-Dzonga hi swihi leswi va nge le ku hi vuyeriseni hi swona kumbe se ni sungula vutswaka a ni tivi kumbexani vutswaka kambe a hi languteni vantshwa lava hi nga na vona laha Afrika-Dzonga sweswi ngopfu va malembe ya 21 mi le ku lweleni ka yini kwala mi nga kona loko vanhu vo fana na va Solomon Mahlangu ku tiveka ku boha va lwela ntshunxeko wa tiko rero n'wina mi le ku lweleni ka yini i xivutiso lexi kumbexana xexo hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ka xona tsundzukani loko hi vuya mahungu ya misava ya awara yan'we hi la ku tlhelela kambe ka nhlokomhaka leyi na so hi tshame hi vulavula hi yona na so vayingiseri va yi rhandze swinene na so yi na nkoka ku hi ya mahlweni hi vulavula hi yona hi ku ya hi khumba ka vutomi bya siku rin'wana na timhaka leti ta ku vanhu va cina tinsimu va nyikana timali ti hangalasiwa ku endla leswiya mi swi sukela kwihi matimu ya ri yini ni swi vona kumbexana no ka ni nga fambi ngopfu a swi na mhaka mi ta ni tsundzuxa kambe ni swi vona ka rixaka ra ka hina ivi ni tlhela ni swi vona ka rixaka ra maNigeria va swi rhandza leswiya swo huwa hi mali yi kha yi cukumetiwa swikongomelo ku va ku ri ku lava ku fikelela yini na ko hikokwalaho ka yini swi ndliwa ngopfu hi n'wina vaxisati a hi mitsweneni loko hi vuya ka mahungu ya misava ya awara ya 1 tsundzukani non'wana kwa hina u ta gimeta laha ka hafu kupela awara ya 13 nhlekani lowu wa Xikwembu ta va hi kha hi twa ku n'wangulo wa n'wina hi ta va hi kha hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini eka mhaka yoleyo 0860002543 hi ta teka loyi a ri mingiseri wa hina wo sungula hi ta twa ku leti hi nga na tona namuntlha i sungula kwihi hi ndlela yeleyo ku endla leswaku hi ta kota ku va hi twa ku hi famba hi ya tlhelo rihi a ni kha ni vona muhumelerisi va kha va tsala la se swi komba leswi va kha va tsala so va tlhe va swi se va tlhe va swi vuyisa futhi ve ri hi ta bula na mvulavuleri kusuka ka ndzawulo ya timhaka ta vutleketli na nhlayiseko wa vaaki
manana mashudu mabata ava nga ri ka ndhawu leya vurimi lava okay se va rhurhele hala okay mani hi ta bula na vona hi ta twa ku va angula va ku yini vona hi ndlela leyi kambe sweswi a hi tweneni loyi a ri muyingiseri wa yena wo sungula nhlekani loyi mi amukerile le ka Munghana Lonene FM nhlekani ahe mani na problem ani kombela mina humesa munhu na problem na gezi manito hello yele tatana kalango tatana kalanga imente le ku kuthekeni ni kombe ku mutisa xivutiso lexo olova mani mi tekela nhlokweni tanihi xitichi na tanihi nongonoko na swi ku ni humbe ni kombela mi nga ni twisisi a hi vulavuleni hi hlamulana swivutiso mi ni tekela nhlokweni tanihi xitichi na nongonoko loko mi fona mi ku mi lava ku ndla yini a ni ku ni kombela ku vulavula na tatana Khalanga loko se mi ri moyeni hi mi amukela mi ku mi kombela ku humesiwa moyeni ke a ni ku swa koteka mara loko ku swi nga koteki mona swi hlamusela mi lava ku humesiwa moyeni ku swi ku yini ke a ni ri vini va tiko a va na mhaka na swona ku ri va hi twalarisiwana kusukela hi loko hi nga ri na gezi a va yimayimi hi swona vo lo wi ene hi le ku hluphekeni phela ku sweswi ku va tihomu a swa ha tolovelanga a swa ha tolovekangi ya kumbexana un'wana ni kumele ntirho ni ya kuma ntirho un'wana leswi nga ri se swi hi ndlela yin'wana hi a ni swi twisisi a ni le ku swi twisiseni ku loko n'we mi fona a mi kumela ku hi vulavula hi yini a ni loko ku ri ku mi fonini mi le moyeni a mo fane mi vula leswi mi lava ku vulavula swona kambe mi le ku vuleni na swona mi le ku jikajikeni mi hala na hala a hi sunguriseni ka mani mi lava yini hi lava ku hi pfuna mi thomile a hi n'wina na mani mi lava n'wina na mani lava akatiko van'wanyana hayi n'wina a hi katsi n'wina vaakatiko va la mithomini va le kwini ve le mithomini hala sayiti ya vo Muruchi se hi kombela ku pfuniwa bava hlupheka ye ya hlupheka kusukela October mi ni byela ho xavela mavokweni loko swo za fikela makumu xona kina ni ti-fridge ti le ku tirheni sweswi i problem leyi hlanganaka na yona that's why ni ya force masungu ni nghena mehe no nghenisa hi sweswo ku hi le ku hluphekeni kambe a ni ri mi yiri ka Eskom a ni ku yiwa ka Eskom loko ku ri na xiphiqo xa gezi va vitaniwini va hi tshembisa last year ku ri hawa kwalomu ka vo November hi ta va swi lunghile a swi le ku lungheni na sweswi a hi kumi hlamula hi kumi nchumu ni nyikeni xifaniso xa ku mi fike njhani ka ku va mi ri ha gezi n'we va ri transform yi balekile mazitoko hikokwalaho ka yini a swi tivi yi mani mi byela ku swi vange yini ku transformer yi baleka transformer yi balekisa hi leswi yi balekisa hi ku n'wina va muganga wolowo kwala muthomeni ematshan'wini ya ku mi ya xava gezi a mi xavi gezi mi ti ndlela gezi hin'wana ku ri ku gezi i ra ka Eskom i xo sungula xexo xa vumbirhi n'wina va kwala muthomeni mi tshika vanhu va a mi vileli munhu a khandziya a khotlakhotlha swilo swa gezi a nga tirhi ka Eskom mi nga vuli nchumu xa vunharhu transformer loko yi ze yi vekeriwa ya pimeriwa ku yi rhwala ntiko wo fika kwihi se loko n'we mi ti ngetelela ntiko wa n'we tanihi vaaki va le muthomeni a ku na leswi Eskom va nga ta mi pfuna hi swona hikuva va ta mi byela ku transformer ya durha se leswiwani i dyondzo ya kahle ya ku n'we tanihi vaaki loko mi vona munhu a sungula ku khotlakhotlha swilo swa ka Eskom yimani hi milenge mi ku heyi mathevula luya wa laya namba yini laya i khotlakhotlha swilo swa ka Eskom i ta hi nghenisa xinyamini ivi loko ku ri ku mi pfulela nandzu mu pfulela nandzu loko ku ve mi hi ku n'wina mi tshika vanhu va khandziya tipholi ta ka Eskom mi nga vuli nchumu se loko transformer yi bulukini
Eskom yi teka nkarhi wa yona mi kuma ku vanhu vo tala no xava gezi a va xavi kwalaho mara a hi hinkwavo tamatisi rin'we ri borisi hinkwawo lama nga kwalaho mata lexi hluphaku i yini loko mi ri vaaki loko ku ri ku ma swi kota ku hlengeletana ivi mi vitana Eskom swi lava ku mi hlengeletana na loko mi nga vitanangi Eskom mi twanana ku n'wina tanihi vaaki hikokwalaho ka yini mi tshika vanhu va khotlakotla swilo swa ka Eskom loko mo ka mi nga koti ku ndla sweswo hambi mi ya ka Munghana Lonene hambi mi ya kwihi mi ta tshama xinyamini mara swa vava hi bava swa vava hikuva a ni ri hi van'wana hi le ku xaveni ka gezi van'wana a va le ku xaveni ka gezi se hi twa ku vava hi twa ku vava lava nga na timali ta at least va nghenisile va nge tisola wa ta bati hina hi kala ku ri mali ya ku xava tisola mi teri i ro sungula mi fona sweswi kambe ka Munghana Lonene xivutiso lexi ni lava ku hetisela hi xona loko ni ta mi chucha mani i ku mi tshama mi fonela va ka Eskom mi ku na vanhu va nge le ku khotlakhotleni tintambu ta n'wina la muthomeni ku fona a hi swi foni sungulani kwalano ku loko mi vona vanhu loko mi vona mi ta mi va mangalerini ku hana n'wi vona la swimanimani i le ku connecteni ka gezi a hi amukeleni van'wana mi twa ku vona va angula va ku yini nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela nhlekani hi pfukile hi ngova ni mi twela kule njhani manito se kahle sesi wa mina mi pfukile khalanga hi ta pfuka hi ku yini hi ngo vona hi pfukini khalanga mi kombela ku mi tlheriselanyana ndzhaku ni tshame ni nghena ka Munghana Lonene I think hi vo January so ni vulavula hi timhaka ta le border gate ku vanhu ve le handle va nghena njhani va huma njhani lava pfumala maphepha ko va ku swilo leswi ni nga fika ni vulavula hi swona a ni vangi na proof ya swona and then hi ta hetelela hi ku hayi ko va ti-accusation mara ku heta ku va na ntiyiso ka swona ku landzelerisa ku mayelana na bazi leriya ri nga ri ya kumeka a Bloemfontein va nga ri na maphepha vanhu lavaya loko ni la ku mi reminder xitori lexi ni nga fika ni vulavula hi xona ka n'wina laha ni te ka n'wina a ni ri saloon rin'wana ra masiku so vanhu lava va pfunaku saloon i vanhu ve le handle ivi wun'wani wa vona i receive phone a byeriwa ku mali a yi ringani ku wun'wani wa vona a ri bazini a fane a famba ivi va ku mali yi ngeteleriwile se ku leswi va vulavule ivi a borheka a dropa phone a ku a swi na mhaka ni le ku tiseni se hi ku va vulavula xixona a ni kota ku va twa ku va ri yini ni hetelela me ni n'wi vutisa ku loko mi ku ngeteleleka mi vula yini na ivi a ku no i mali ya loko va huma na loko va nghena loko va huma a yi ngeteleleka yi suka ka 500 ya ka 600 se va hakela 600 ku huma le border gate and then ku nghena va humesa ma 2.5 nayo yi gonyile yi suka ka 2.3 se a va gungula hi mhaka sweswo ivi ni n'wi vutisa ku why mi hakela mali ku nghena no huma na a ku no i mhaka hi viri ha maphepha na ti-passport ta hina ti va ti expirini ivi ni ta mi luma ndleve kwala ka Afrika wa vulavula masizesi so loko ni ya twa timhaka ta bazi swi heta swi ni reminder ku loko va ri ku tivutiseni ku vanhu lava va fike njhani hala i mhaka hina van'wani khale hi khi hi swi tiva ku swa endleka swilo leswi ni tlhela ni vula ku ni byeleni ku hundza mabazi mangani hi siku laya ya tsemakanya yo ya Malawu yo ya Maputo hinkwako lomu ku hundza mabazi mo tala swinene ni tlhela ni yi calculate nyana na mali ya kona ni ku ya tisa leswi koleka ku mali ya xi fane xi ri miliyone ya kolekiwa mali laya hayi ku wa so mara mativa vulavisisi byi endzhaku ka sweswo sesi ni khomile ni ku mi nghena non'wana endzhaku ka sweswo ni ya ni ta vulavisisi ni kuma ku vanhu vo tala lava tirhaka tibodarini loko mo fika sweswi na mi ta fika mi n'wi byela ku be i lava ku cinciwa ve mi ta n'wi vona a badla nyuku kumbe a feinta kumbe a ala hi ku
ba vo tala va voho ve le ku tifumiseni hi ndlela yaleyo ni tsundzuka na van'wani va kha va vulavula va ri maphorisa va kha va ku un'wana na un'wana i navela ku ya deployiwa maphoriseni kumbexani ku fane ku langutiwa timhaka letiya ta ku vanhu lava va tirhaka bodareni va nga tirhi bodareni hi laha ku nga heriki a va cincaciciwi kambe vhiki leri nga hundza loko ku ta ku hume xitori lexiya xa le bloemfontein xa bazi leriya ni swi vule kwala nongonokweni walowu ni ku hi vanhu vo fana na va Dr. Masia Patu na Commissioner Khadebe lava va border management na maphorisa a Limpopo hi ku landzelelana tani a va nyumi na loko xiyimo xi titaniya na sweswi a ku se ta munhu a ta hlamula hayi va ngeti va ta hlamula loko va swi tiva ku hi lava dyelaka kona swi tshama va ri botheta i swilo leswi mina wa hina wu ni borhela xixin'we loko community yi ta na mavarivari a va investigate hi ku va kha va swi tiva ku andle ka mavarivari yalama ku na ntiyiso ende hi byeriwa ku vetana na vumbhoni ni va ni ri hava vumbhoni loko ku duma mavarivari ya vulavuriwa hi vanhu maybe lava kumaka ku i munhu wo a mi n'wi tekeli nhlokweni lavo tshama patwini nkarhi wun'wani va vona swilo vanhu lava va vona mintiyiso la patwini la ko va ku hi ku i pfumala vumbhoni i nge pfuki tekeriwe enhlokweni a nyika un'wana yana ni mahlweni na mi twa botheta ya mavarivari lama ya talaka ku va kona emugangeni botheta hi minkarhi yo tala ya va ya ri ntiyiso so ko va ku nawu wa hina wu ta hi byela leswiya swo a va investigate swilo swo pfumala proof vumbhoni kambe ni twa mi kha mi ku siku rin'wana loko hi kha hi hetisela sesi wa mina a mi lata ku siku rin'wana ku endlekeni ni ni kavangetile mata se ni hlangananini sorry sesi wa mina famani mi ya hlanganulula hi ta twa siku rin'wana kambe mi swi ri tani khensile sesi wa mina and xin'wana lexi ni nga rivala ku mi byela miyingiselo wa mina i ku namuntlha loko i nghena a hi nge swi hlayi a ni ma swi twa ku laha tikweni ra hina na ka nongonoko wa hina nawu luwa wa ku kan'we hi vhiki namuntlha hi mi nyika good friday ni vhiki ra hina ri sungula mundzuku se loko wo nghena namuntlha hi nga hatla hi ku pfumelela hi nghena na vhiki na siku rin'wana kwala ka masiku ya lama nga ta landzela ya vhiki hi ndlela yaleyo kambe na ha vula na sweswiwani ni ri mukhomixinara wa maphorisa a Limpopo ni ri murhangeri wa BMA havambirhi ka n'wina mi titwa njhani loko mi ya twa ku bazi ri khomiwe a Bloemfontein hi ku na vanhu va nga nghena la tikweni swi nga ri nawini va hindzele Beitbridge a swi mi khomisi tingana ni vula ku loko ku fika ti-31 mi ya hola matsaka mi ku hayi ha hola hi tirhile mi vula ku tshika bazi ri famba ri ze ri ya fika Bloemfontein na swi tiva ku va nga va tirhisa tindlela to tala ku hundza ku tisystem leti va ku tivekule ti nga va kumi kambe a ni ngheni helo ka sweswo mina ni tiva ku na n'we mi tirhaka ma maka kona mina ni ta ku loko ku humelela swiyimo swa muxaka lowu va ku bazi ri kumeke Bloemfontein ivi swi tiveka ku ri hundze a bodareni rini munhu un'wana na un'wana la tirhelaka laha bodareni wa Afrika-Dzonga a fana hlongoriwa swi herile a ku loko ho sungula hi fambisa sweswo ku i hlongoleriwa yini i hlongoleriwa ku i le ka post leyi kambe bazi ri hindze hi koho kambe na swi tiva mi ta vuya mi ku Labour Relations Act ya yiwu nawu wa wu pfumeli ku hava vumbhoni n'wina kwa hi ku veri Afrika-Dzonga hi yo mhaka mi kuma vanhu vo tala va kha va thola vanhu vo huma matikweni le handle veri loko o zi thola munhu lawa la tikweni hi tidlele leswaku n'wi hlongola ni mi nyika vumbhoni bya ku swa tika va mupani a va se ta va ta kaneta sweswi ku loko va hlongola CFO ya vona va tirhise 36 million a va se ta va ta kaneta se swi vula ku swa tika ku hlongola munhu ene a ka hlongoleriwa 5.6 million mara no vula ku va tirhise 36 million leswi vula ku swa tika ku hlongola munhu a ri South Africa
kambe hambiswiritano hi la ku ya sungula ku twa ku timhaka ta magondzo ti fambisa ku yini na n'wi vona ncindani la i ni byela ku i ni lavela tatana Mzamani Vuma kusuka eka ndzawulo leyi ya timhaka ta nhlayiso ko vaaki eMpumalanga. Tatana Vuma enhlekani mi amukerini ka Munghana Lonene. Inhlekani muhaxi xikan'we na vangiseri va Munghana Lonene. Vhiki leri nga hundza loko hi bula na n'wina tatana Vuma a wu kumbetela ku swilo swi ta fambisa leswi kumbe swi nga fambisa leswiya kambe se namuntlha se ri le ku heleni ku hela ka vhiki loko ko leha ka paseka siku hela namuntlha kumbexani mi nga mi ri na xifaniso nyana xa ku mi fambise ku yini hi nguva leya paseka a Mpumalanga. Xifaniso xona xi kona kambe tanihileswi vulaka ku ta va ku ri xifaniso ku ta va ku nga ri leswi swi nga xiswona ngopfungopfu xifaniso hi ku tinomboro kumbe tinhlayo ti ta nyikiwa hi muxaviseki tatana Jackie Masiya ku nga muxaviseki wa vuhlayiseki na vusirhelelo bya vaaki bya Mpumalanga. Eka magondzo ya hina hinkwawo ka wona lava hi veke kona loko hi langutile a hi veke maphorisa ya mapatu ya va kona tindleleni va languta mafambele kumbe matirhiselo ya magondzo ya hina. Tinhlayo ta hina hi ti vona ti ehlile katsongo ta lava va kumeke va va etinghozini ta timovha xikan'we na lava va hi siyeke. Hi na ku tshemba ku ri loko ya mahlweni tinomboro leti ta hina ti ta va ti tshamisa sweleswo ti nga tlakuki ngopfu kambe hi na ku khensa ku ri vaakatiko kumbe vatirhisi va magondzo ya hina eMpumalanga va kumeke va landzelela milawu ya hina nkarhi wo tala hambileswi nkarhi wun'wana hi vonaka kun'wana va tsutsumeke hi rivilo lerikulu kokwalaho kumeke ku pfaleriwa van'wana hikwalaho ka rivilo ra vona. Van'wana va tsutsuma ngopfu va rivala leswaku na vatirhisi van'wana va magondzo ya hina va chayise vafambi va milenge hi twa mbilu ku vava ngopfu ku chayisiwa hambi ku ri ka na vana vatsongo. Ha va kombela na sweswo leswi tanihileswi va tlhelelaka ndzhaku va ya makaya va tlhelaka ndzhaku va ya mitirhweni ku ri a va landzela milawu ya magondzo ya hina hi ku tinomboro ta timovha emagondzweni ya hina ti tlakukile kusukela hi awara ya 12 hi vona ti tlakukile swinene vanhu va le ku tlheleleni endzhaku muhaxi wa mina. Ni mi twa ku ka ku hindza timovha la mu nga koho mi le kwihi? Ni le ka N4. Loko mi languta N4 kwala hi langutaka timovha ngopfungopfu leti sukaka eka tiko ra Mozambique ti nghenaka eSouth Africa ti tlakuka ti ya le hi tona leti sweswo leswi nhlayo ya kona timovha ti va ti ri tinyingi hikuva a va vhakachile va ye makaya van'wana va ye Kruger va ye kwini na kwini va ti wisela swi va le ku tlheleleni ndzhaku. Ntlakuko wa nkuluko wa timovha ta ka hina nkarhi wa sweswi ka leti swipandzamananga leswi yaka edzongeni hi wona wu nga le henhla kambe leswi yaka evuxeni bya xifundzankulu tinhlayo ta kona ti le hansi nyana kambe leti tlakukaka ti edzongeni ti tlakuke swinene muhaxi. Loko mi ta mi nyike xifaniso lexi mi nga sungula hi xona mi hlamusela tatana Vuma ku na leswi hi ku vona ka n'wina a swi ta va swi sivelekile? A swi ta va swi sivelekile loko hi tirhisana vatirhisi va magondzo va landzelela milawu hikuva tanihileswi ni vuleke va le ku tsutsumeni ngopfu. Van'wana va tikomba onge ti vona va jahe ku tlula van'wana va fika va hundza na lava fanele va nga hundzi kona va overtake lava fanele va nga overtake kona i swin'wana swa leswi hi swi vonaka hikokwalaho hi va hi ri na tinghozi to tani. Van'wana muhaxi wa mina laha ka ku nga tirheki ku nga ri ku kahle loko u fika miehleketo ya ku tlhelela ndzhaku ko jika a nga languti ku ri ndhawu leyi ni nga ka yona i ndhawu leyinene na va tlhelela ndzhaku. Nkarhi wun'wana va suka va tivisiwile ku ri hey ku na maphorisa ya patu hala ndleleni se va jika hi mhaka ku ku na movha ya vona leyi nga tshamisekangi kumbe vona hi vona va tshamisekangi kumbe va popiwile a yi tivi. Ho kuma munhu a jika a tlhelela ndzhaku ku nga twisisi ku ri a tsutsuma ya mahlweni sweswi onge ti jahe yo kun'wana ku nga ri khale loko mi vona hi loyi a jikaka a tlhelela ndzhaku ku nga tivi swivangelo swa yini. I swin'wana swa leswi hi swi vonaka swi vanga tinghozi ta hina emagondzweni ya hina.
lava va ku pyopiwa ngopfu vona ke loko mi languta mi vone xifaniso xa njhani ku hela loko ka vhiki? tinomboro ta kona ti ve hansi loko hi languta na tinomboro leti nga hundza kambe a hi tsaki hi swona hikuva a va fanelanga va nghena emagondzweni ya hina va popiwile hikuva leswi endlaka loko va nga koti ku teka ti-decision tinene hikuva va popiwile. Van'wani va vona hi lava va tlhelaka va baka ti-U-turn hikuva va vona swiyimo swa vona swi nga ri kahle va vona ku loko va ta hlangana na maphorisa ya patu swi nga endleka va khomiwa kambe tinomboro ta tona hi ti vona ti yehlile katsongo. Se hi swihi leswi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi tatana Vuma? Mirhi? Leswi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi leswi mi hetiselaku hi swoho eka bulu ra hina namuntlha ngopfungopfu loko hi langutaka ku tanihi sweswi mi nga kombisa ku van'wana va le ku tlheleleni ka tindhawu leti va tshamaka va kha va tirhaka va kha va tshama ka tona hi swihi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi? A va emahlweni va landza milawu ya magondzo va nga tsutsumi va ta fika emakaya ya vona va ta fika lomu va yaka kona. Swi nga va swinene ngopfu ku va fika endzhaku ka nkarhi lowu va wu pimeke than ku va nga fiki emakaya. A va ye mahlweni va landza milawu ya magondzo leswaku va hlayiseka vona na mindyangu ya vona na vatirhisi van'wana va magondzo eka xifundzankulu xa Mpumalanga. Mi twele tatana Vuma Khensa swinene mani hi khomeleni ku mi kakayisa minkarhi leyi ya ma-Good Friday a hola ku ta ku hi ta kota ku avela na vutivi na vayingiseri. Minkarhi yin'wana loko ni kha ni vona MEC va yimile va kha va vulavula na vateki wa mahungu hi n'wina mi va ku mi ri la tlhelo ka vona? Hayi mina i tatana Mweti manje Mweti u lo rhuma mina hikuva xa mitlimbatlimba Xitsonga se u kombela leswaku mina ni vulavula Xitsonga. Vulavulelaka endzawulo i tatana Mweti Musi. Na mitwa ni mi twile tatana Vuma Khensa swinene hlayisekani ku dya ku engeta inkomo. I swona muhasi ku nga va a Khensa malembe loko ku ndliwa mapfhumba ka swiyimo swo hambanahambana mapfhumba lama ya endliwaka ko tala ku ta va na leswi va nge i theme ma swi vona un'wana wa ku ni rhumela hungu sweswiwani lexi ni nga xi lemuka hi nkarhi nguva leyi ya Paseka na n'waka ku tele ngopfu vanhu lava va nge le ku endleni tinghozi hikokwalaho ka ti-U-turn. Mi le ku rivaleni ka yini va ka hina kumbe hi nga vula hi ku theme ya na n'waka i U-turn ya ku endla tinghozi ka n'wina kambe swa endleka vanhu va nga swi tivi lava nga ha tilayisense a ni haxeli vanhu lava nga na tilayisense ntsena la se ku na lava ni nga va ni kha ni va haxela va ri hala license va nga swi twisisi ku loko ni vulavula hi U-turn ni vulavula hi U-turn leswiya swo i khiya a vupela dyambu ivi i jikisa movha yi languta avuxeni sweswo ntsena i U-turn. Se vanhu va swi endla patwini swi nga ri na mhaka ku hala ku tamani hala ku tamani ma va mhaka kona. Se kambe hambiswiritano hi mhaka yaleyo muyingiseri wa mina a Khensa swinene va leyo eMpumalanga sesi Mashudu ta va kha hi bula na vona sweswi nga ri khale hi hafu ku phela awara ya 12 kwala ka Munghana Lone FM makomba ndlela nongona ku Afrika wa vulavula a hi koti ku hi khome timhaka hi leyi nomboro i 0860 002543 namuntlha hi vulavula hi timhaka ta ni nga ta ku namuntlha kambe ka xiphemu lexi xa nongona ku hi vulavula hi timhaka ta vuhlayiseki emagondweni na leswi mi nga swi vona kwala mapatwini lama mi nge le ku fambeni ka wona hi ndlela yaleyo loko a ni kha ni famba tolo kusuka a Kikuyu ku fika a Polokwane ni vona hi laha maphorisa ya nga tarisa xiswona la patwini matele maphorisa hinkwawo ya mihlovo ya lava mbala swimbalo swa wasi na lava mbala swimbalo swa khaki va tele la patwini kambe ku na leswi ni nga swi twisiseki ku hi fika njhani ka ku muchayeri ku va yena a chikaku a ya le ku nga na movha ya maphorisa a hi maphorisa va ta kota ku vona ku movha yi na vanhu vangani ku ndeka yini hi fika njhani kwalano ni swi vone ko tala kwala ka N1 a hi amukeni miyingiseri hi twa ku n'wina mi angula muku yini nomboro i 0860 002543 hi maamukereli le ka Munghana Lone FM hleka a ni purasanga kona la swi pfa swi ni kanganyisa phela loko ni ri na Giyani ku
kuma nkama n'wana ku ni presa ni kuma ku ni presi kona laha ni fanele ni presa ni laviwa kona kambe nomboro yaleyo ya 0860002543 a hi buleni hi twa timhaka ta vuhlayiseki hi nge he ti koti loko ku ve ta rivala swilo hi ba U10 se swi vula ku mapatu hinkwayo ma fanele ma va na ti-barricade a hi amukeleni mingiselelo hi nhlekani ahe mani minjhani hi pfukile hi ngo vona mani hi pfukile khalanga ni twe lava va ku ri a va khuluma sweswi va khuluma hi timhaka ta ku diza tibodarani ya mina ni lava ku tiyisela hi sweswo me ni swi vonile matihlo ya mehe December ni ye Zimbabwe loko u dlula lahaya ku na vanhu ku ri va huma Zimbabwe va nga ri na ma-passport so me ni nghene ka lane ya wrong va hetisela vanhu lavaya va hi tekela ti-passport loko va hi tekele ti-passport ni ya ni paka movha loko ni nghene laha South Africa ni paka movha ya mehe ni tlhelela le ndzhaku ku ya ku teka passport ya mehe loko ni fika lahaya security luya a ku nge yi nyiki ti-passport lava ku ri yima 3 hours hi ku a hi bloke lane mara ku yima ka mehe lahaya ni vone swilo swin'wanyana swa ku tala ngopfu vanhu lava va ku huma le Zimbabwe va ta va nghena lahaya a va na ti-passport va diza lahaya se me a ni va vukhe ngopfu vanhu lavaya ku ri va maka yini luya wa n'wansati a ta na mali lahaya a nyiketa n'wanuna luya ya n'wansati un'wanyana wa ku huma Zimbabwe a yimelela matlhelo mara n'wanuna luya leswi ni n'wi langutise swoho swi n'wi tsandzile ku ri mali liya yi teka ene a va nga swi tivi swa ku ri na khuluma xichangani me va me i munhu wa mulungu se a ni va twa va khuluma ku n'wansati loyi the way a nga yi langutisa swoho swi nge koteki leswi swi makaka hi kombela ku ri u n'wi nyika passport ya yena a famba va hetisela va nyika passport liya hi ku tidili ta vona se ni a ni ti langutisile ni swi vona hi matihlo ya mehe hi ntiyiso swa humelela swilo sweswo se ku vula ku sesi wa mina mi ta ni byela ku n'wina miri va n'wina yini mulungu n'wina muyini me ni mulungu ni hafu mulungu hafu munhu wa ntima ya iyo Xitsonga mi xi tivela ku ni swi dyondze ntirhweni loko ni tirha na vanhu va ni dyondzisa a ni swi koti kahle mara na dza na hayi ya khensa swinene hafu mulungu hafu muntima se loko mi languta swilo leswiya mi vona ongeti a hi fanele hi endlisa ku yini sesi wa mina hi ku i xiphiqo lexiwani ngopfungopfu hi xo xi hi onhelaka la tikweni ene hi ku tiva ka mina a ni tshembi ku swi bihile ku vanhu va suka ka tiko rin'wana va ya ka tiko rin'wana kambe leswi nga biha i ku hikokwalaho ka yini tiko ri fanele ri xavisiwa hi ndlela leyi hi nga huma njhani la sesi wa mina me ni vona solution ya better for everything ne munhu un'wanyana na un'wanyana ni vona ku ri magezi a pfuliwa a pfumeleliwa ku ri a ya ka tiko rin'wanyana mara ku va na registration liya ya ku ri munhu u nyikiwa a temporal ID or something like that hi swi tiva swa ku ri munhu loyi u nghene South Africa na fingerprint ya yena leswi swa ti-passport a swi le ku tirheni vanhu va le ku makeni bindzu leti passport tibodarani va teka ti-bribe va teka timali vo maka bindzu ene nonyana loyi xa ku vava ne the way a va mi pfutekisako swoho u ta yimela le ku nga ri a hi munhu i swilonyana swin'wanyana mara hi ku lava ku dlula lava ku diza u ta fanele ku ri a yingisela ene swi ni vave ngopfu ni ku vanhu lava ni humaka tiko ra voho va ni hloniphe ngopfu va ni kombe rirhandzu a ku na loyi wa ku ri u te pfutseke ka mehe mara hala ka tiko ra hina yi ku hi lava mali ngopfu yi va treat-a ku nga ri swilo swin'wanyana swa ku biha vanhu va South Africa ku khuluma ntiyiso a yi na mahanyele loko ho famba yi ya ka matiko ya van'wanyana hi ta swi vona ku ri vanhu van'wanyana va hanya njhani ene loko hi fika ka lava mfumo va tibodarani vanhu va hina va tiofisini everything is corruption a ku na munhu wa ku ri u ta maka swilo swa straight traffic department it's corruption hinkwako is corruption ene ku ri mi ta swi heta swilo leswi a se ni munhu u nga ri u nwe supu ya koho ya corruption sufa se swi vula ku corruption hi ku vona ka n'wina yi nghenelele ngopfu hi nge he lungi i nghenelele ndlela ya ku ri loko mi fika taxi rank mi lava ku paka n'wehe mi humesiwa mali 20 rand ya ku ri n'wehe mi paka movha ya n'wehe la molweni mhaka ya ku ri a ku na parking corruption is everywhere and parking of the mall is for free mara mi ta fanele ku hakela 20 rand hi ku na munhu wa ku ri u yimile lahaya u reserve ti-parking ta 10 u reservele lava va ku ri va ta hakela coco ya 20 rand ya no ni mi twile sesi wa mina hi ta ku yini a khensa swinene mani
a hi ringeteni ku loko hi vona swo vona hi lava tindhawu ta kahle hi swi mangala hi kota ku vona na ku tiyisisa leswaku swi hetelela swi ni ta swi vekisa ku yini swi hetelela swi hi pfuna ku lwisana na vukungundwani lebyi nga kona la. Okay, swi tikomba vafambini hi ndlela yeleyo yimani hi twa ku n'wina mi angula mi ku yini kambe hi nga siya mahlweni na ku twa n'wangulo wa n'we a hi amukeleni mulavuleri kusuka ka ndzawulo liya ya timhaka ta nhlayiso wa vaaki na nsirhelelo a Limpopo sesi Mashudu Mabata hi vo hi lava ku bula na vona hi nhlekani lowu. Sesi Mashudu nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene. Nhlekani muhaxi na vayingiseri va ka Munghana Lonene FM. Na swi tiva ku leswo haxa ma ha swi navela mara a hi swi tshikeni a hi languteni a hi languteni ka Paseka Easter weekend se yi le ku heleni tanihi ndzawulo mi vone yini? Sweswi hina hi ri va ndzawulo ya vuhleketi na vuhlayiseki bya vaaki muhaxi hi vone weekend ya busy ngopfu. Ngopfungopfu hina hi ri ndzawulo a hi ri mapatweni all over hi kha hi langutisana na xiyimo matraffic ma hina a va ri le ku tirheni na tolo a va tlelangi mahaxi na vayingiseri na sweswi loko hi vulavula va le mapatweni va le ku tirheni. kambe sesi Mashudu van'wani va ta ku va tirha njhani loko bazi ri hindzile kwala ze ri ya fika Bloemfontein ri na vanhu vo ka va nga ri nawini? Lava vo ka va nga ri nawini va illegal people lava nga kumeka se va ri a Bloemfontein va fambe hi N1 kusuka a Beitbridge. Muhaxi ku byela ntiyiso hina hi ri department hi va hi kha hi veke vanhu va hina emapatweni xin'wana na hina mi ta kuma ku ri swa hi hlamarisa ku ri vanhu va hundza njhani laha leswi n'wina mi swi vulaka vanhu va huma a Cape Town va ze va ya fika Beitbridge va nga ri na maphepha naswona swa hi hlamarisa kun'wana u ta tivutisa ku ri va hundze njhani impela hina hi ri department hi tiyimiserile ku ri leswiwani swi nga humeleli. That's why hi le ku vekeni ka matraffic na maphorisa kun'wana na kun'wana ku ri loko ko va na swiyimo swo fana na leswiwani hi swi kota ku vona ku ri vanhu va kona va khomiwa hi nge va pfumeleli ku ri va hundza va ri hava maphepha va huma vo Beitbridge va fika na le Cape Town because na hina ha tivutisa ku ri swi humelela njhani swilo leswiwani mara hi ri muhaxo hi lava ku vona swi herile. Kambe mi lava ku vona swi herile mi endla yini ku vona ku swi hela hi ku a ni ngo vanhu lava va fanele va voniwa hi maphorisa man'we vanhu lavona va fanele va voniwa hi maphorisa swa le magondweni van'wini se swi vula ku a va le ku va voneni. Ku mi byela ntiyiso muhaxi maphorisa a hina va tirha ngopfu va tirha na nhlekani na vusiku a va tleli va kha va langutisana na swiyimo leswiwani mara ma swi tiva munhu hi munhu van'wani va nghena na le tibedleni van'wani va nghena le hansi ka tisiti mara impela ku mi byela ntiyiso hi ri department hi le ku training ngopfu ku lwa na swilo swo fana na leswiwani. A hi languteni ka vuyeni bya hina byo suka ka matiko yo hambanahambana byo tala bya toho vo a va te a kerekeni a Moriya mi vone swi fambe kahle mi va hlayisini tani hi ndzawulo ku pima ku na lembe leri taka va nga lava ku vuya? Hina hi vone swi fambe kahle muhaxi ko va ku namuntlha loko mo langutisa kahle xikarhi ka 10 na 11 hi ve na xiyimonyana loko mi ya laya a vo Kranscorp toll gate vachayeri va teke tilane hinkwato all 4 lanes were occupied a va ti tekile ku nga hundzeki mara hi khensa matraffic ya hina na maphorisa va ya nghenelela ka xiyimo xexo na sweswi hina a free traffic flow timovha ti famba kahle hi mhaka ya ku va fike laha va nga va pfulela kona ti-toll gate ku ri va hundza for free a swi teke 30 minutes
timovha ti ka ti flowa ti famba va endlela ku ri ku nga vi na leswi swi vitanaka ku ri hi traffic congestion hi khensa ngopfu ku ri matraffic ya hina va langutise xiyimo va kona hala ka ti-toll gate ku ri swi nga ha humeleli va ta ze va vuya na lembe leri taku because ha va hlayisa hala Limpopo. Se loko namuntlha va ri ku tlheleteleni tindhawu to hambanahambana ku na mapatu lama swi tivekaka ku ya karhata la Limpopo, R81, R71, N1, R526 Ichakuma Ndirani. Tanihi ndzawulo mi le ku ndzeni ka yini loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku vona ku mapatu ya lama ya tivekaka ku ya karhata ya tshama ya hlayisekile naswo ku nga vi na ntlimbano wa timovha? Muhaxi ku na pulani leyi nga vekiwa kahle hala ka ndzawulo leyiwani. District yin'wana na yin'wana yi na vanhu lava va langutaka swiyimo leswiwani. Ku na deployment schedule ya kahle ngopfu. District yin'wana na yin'wana mapatu lawa mi va vulaka ku fana le vo Chakuma na Ndirani vo Phunda Maria Road wa R71 ku ya le ka Muthiva ke le ka Capricorn District loko yi vulavula hi ti-N11 ti le a Waterberg N1 ma yi vona na n'wina ku ri it crosses all over mara ku na maphorisa ma hina ku na matrafiki va deployiwile ku na schedule ya kahle hambiloko ni tshamela na swi tiva ku ri i mani a nga ri in charge le Avembe a Mopani Waterberg Capricorn na le Sekhukhune. A hetseleni vayingiseri va hi yingiserile sweswiwani va lava ku tshemba ku himpela va le mavokweni ya kahle ka ndzawulo ya n'wina a Limpopo. Mi hetsela mi ku yini ka vona loko va kha va tlhelela lomu va tirhaka kona van'wani va kha va vuya sweswo? Hi lava ku byela vachayeri na ti-passengers ta hina ku ri loko va ri ndleleni a va hlayiseki nakona a va make sure ku ri va landzelela milawu ya le patweni. Loko va kha va driver Muhaxi a va tshiki leswo vulavula hi ti-cellphone a va tshiki swa ti-text na ti-WhatsApp loko munhu a kha driver a tshame endzhaku ka xitereni va nga endli swa ti-overload nakona loko before va famba va fanele va langutisa na timovha ta vona ku ri ti le ka xiyimo xa kahle ku ri na ti-passengers ti va safe loko va kha va fambisa hala ndleleni va nga tsutsumi ngopfu Muhaxi ku na leswo tsutsuma ngopfu na leswaku swa ku computer loko vanhu va ri endleleni mina ni famba hi movha ya kahle u kuma ku ri munhu lava ku hundza na loko swi nga hundzeki mhaka ya ku yena u tshembe movha ya yena hi swona swi hi vangelaka tinghozi na leswo kha munhu a nga wisi a ni ma swi vona sweswi ha pfumela ku ri humba ku tiphineni na tifamili ta hina vanhu va karhele vanhu a va nga tleli munhu a wise ku sungula before a nghena ndleleni loko u twa ku ri wena u na vurhongo u lava ku tlela lava garage u nghena garachini u wisanyana u tlela u swi kota ku nghena ndleleni mhaka ku loko u karhele u va ngozi na ka vanhu van'wanyana hala pateni se hi lava ku va byela ku ri hina hi ri Department ya Transport and Community Safety hi lava ku vona va hlayisekile hi mhaka ya ku vutomi bya munhu wun'we ka hina hi va hi luze ngopfu Muhaxi hi lava ku vona hinkwavo va hlayisekile. Hayi mi nga vileli sesi Mashudu loko mo lava ku tlhela mi vuya mi ta haxa hi ta mi vitana hi mi nyika nkarhi mi haxa ha swi tiva ku loko munhu a za va muhaxi a swi suki mirini wa yena. Na nkhensa Muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene FM. Ikomo sweswo mi yingiseri Munghana Lonene FM sesi Mashudu Mabatha va vulavulela ndawulo ya timhaka ta nhlayiseko wa vaaki eLimpopo ndawulo ya va MEC Violet Mathe yoleyo va vulavula hi timhaka ta hi laha va tivaka ku mani i le kwihi sweswi ma hi vona mhaka ko se swi vula ku loko u tiva ku bazi rinde leswiya swi nga endleka se hi ta kota ku swi tiva ku hi nga landza mani hikuva va kha va swi tiva ku mani i le kwihi kumbe a swona 0860002543 ntirho loko hi vuya ka mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ta va hi kha hi languta ka timhaka ta timali mani timali leti mi nyikanaka tona a ni swi tivi mani ku swi kumbe ni tshani ho mi jelezela kambe swi tikomba ongeti swi ya swi kha swi kulela ematshan'wini ya ku swi ya swi kha swi kha swi hela kambe xivutiso i ku swi sukela kwihi hi nga vutisi va mhani ntsena hi ta vulavula na n'wina hinkwenu hi kota ku twa ku kwala mi nga koho n'wina mi ri yini hi timhaka totoleto hi ndlela yoleyo kambe mhaka leyi ya vuhlayiseki emagondzweni na ku diziwa ka
vaofisiri na ku hakerisiwa ka vaaki hi vaofisiri i mhaka leyi faneke yi landzeleriwa hi kota ku tiva ku yisa kwini mahlweni hi ndlela leyo hi ku a swi nge tsakisi ku hi va na tiko leri ri ngombombomela andzeni ka timhaka ta vukungundzwani hi mhaka ya ku vanhu va lava ku ti vuyerisa na le ka leswi swi nga laveki ku vona ni vula ku loko i khu yi holeriwa we tlhela ku ti holela ku na un'wana ni nga rhumeriwa xithombe xa yena we le Giyani a kha amukela mali na xona kwa a nga tirheli ka masipala wa Giyani i tirhela ka ndzawulo kambe i tirhela la Giyani ni rhumeriwini na xo kwa se ni tlhela ni n'wi kombela ni ku fane yiminyana hi vona ku kumbexani ta swi tshika munhu se swi kahle hi va ka hina ku hungutani mhaka yaleyo kumbe mi yi tshika mali a yi tali kumbe ka na muyingiseri wo hetisela hi nga se ya mahungu na misava na tlulani fanele magayisi hi sala leti mina tinharhu ntsena ku va hi endla tani loko va ku ri ko muyingiseri a hi n'wi tweneni hi twa ku ye hetisela a ku yini hi nga se ya mahungu na misava mi va twini sesi maxudi va kha va vulavula mi tlhe mi twa na lava va kha va vulavula hi le ka veri lava va kha va vulavula le va vulavulela tatana Vuma va kha va vulavulela Mpumalanga matwini va kha kombisa hi laha timhaka ta ku lwisana na ku andla ka tinghozi la mapatwini va nge le ku tirheni ha kona n'wina mi ri ni hlekani hayi Khalanga Mpfuki papa mina hi pfukile hi nga vona hayi hlayisekile swi nga va ni ngo ku swi na tin'hweti kumbe to hlayanyana mani ni vulavule ni vulavule hi mhaka leyo nghena laha ka Nkulakarala se loko ni nga tivi ku yimeriwa ku ze ku fa vanhu kumbe ku endleka yini swilo leswi a swi endleka laha sweswi a ku ri na timhaka leti ta Good Friday a swi chavisa ene a ni tivi muhuwelele ngopfu mhaka laha se loko ni nga tivi ku i va mani va nga na vutihlamuleri aka mhaka leyo nghena laha Nkulakarala lava va nga na vutihlamuleri hi laha i maphorisa ya le magondzweni loko vo vitaniwa va ta yima laha va tiphina hi ku tsala mathikithi hi ku nghena na ku huma Nkulakarala swi olove ngopfu swi tsariwile swi koho n'wina ni vulavulaka na n'wina na tsaka hi ku a ni ne le Polokwane ma ku vona laha Mall of the North n'wina a mi ku chance ma ku tiva Polokwane swi fana na kwalaha Mall of the North vonani ku swindlisa ku yini muyingiseri wa mina ma ku vona loko i ta hele ka Nkuzana i nghena laha tlhelo ka vhengele leri ra swakudya hi we pfumeleriwa ku nghena laya exactly loko i ta hala ka Nkuzana loko i ta hele Giyani ani i nghena hi hala ndzhaku ka garage yes i nghena molweni a nkuna crawl loko i ya a Elimu i huma hi kwele garage i fiki joyina patu leri huma ka Masiya i vita fika i yima laha ka four stop i jikela xineneni i ya kaya exactly loko i ya ka a Giyani i huma kwalaya vhengeleni rera ra swakudya i jikela ximatsini swi herile mara loko Khalanga ma ha vulavula hi maphorisa ya swa le magondzweni ni heta ku vula kwala kahlekahle vukungundzwani Khalanga byi nge yimi ene byi nge heli no ni nyika xikombiso xa simple ngopfu ni munhu ngopfu wo fambafamba ngopfu na hi tithekisi nkarhi wun'wani ni vhaka hala Majoni Khalanga loko ni n'wi byela ku tithekisi to tala a toll gate a ti hakeli no va ni nga swi tivi ku endleka yini kahlekahle loko tithekisi ti kha ti nga hakeli ni vulavula ngo tithekisi ni ti vonaka a ni swi tivi ku endleka yini va yisa lava a va hakeli vo khoma tiraka ndhaku loko boom gate yi sa ya pfala yi pfala vova hi ntiyi ku endleka yini kahlekahle vukungundzwani byi nge heli Khalanga mi nga ti vutisa hi swona ni vulaka ni ku hi swona ni vulaka ni ta vulavula na na va traffic department va le Vhembe hi va byela ku a va ya tshamanyana laya ku tsariwa thikithi ra munhu un'wana na un'wana laha humaka va ka Masingita va Nkuna na vo va fanele va vekela swikoweto swa ku exit va kombisa ku ya kwihi exit va kombisa ku ya kwihi hi ku a ni kumbexani vanhu vo ka va nga swi twisisi ku endleka yini ku fana na kolomuya timolweni va vula va ku lawani va ku exit N1 exit R81 exit yini sweswo swa ku tani kumbexani swi ta kota ku pfuna na swona exactly just because laha na mi byela ntiyiso hi ta fa hi ku madirayivheri ya vusompa kahlekahle i timhaka ta madirayivheri ya vusompa lama endlekaka patwini ni mi twile vutomi ni mi twile a hi kumeni mahungu ya misava na khensa swinene hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM ehenhla ka nhloko i awara yan'we hi lawa mahungu ya misava
na nkulukumba wa movha khadi tatana Hlulani mfano le Magayisa Gayisa. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Inte yi tsumikisira Munghana Lonene FM xiphemu xa vumbirhi lexi nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Loko languta ti-video ka swiyenge swa mabulu kuma vanhu va kha va komba hi laha va nyikanaka ha koho timali va tsakile va kha va cina swi ka swi tsakisa swinene kambe loko va kha va nyikanisa leswiya timali ku hetela ku tlhela ku va na xiphiqo xexiya xa ku na vanhu lava va nga hava na peni lava va ku va ri koho va ha na peni wo tshuka a ni lava ku ta tirhisa rito lin'wana se kambe a hi ri kahle leriya ro vonuwa se a ni minkarhi yo tala loko munhu a chayile ta twa ku ni chayile no nuwa no ma swi vona se va ha na peni kambe ke van'wani va vonaka va kha va nyikana timali se xivutiso ku ta va ka loko ku ve impela switani a swi na nxungeto ke wa ku kocetela vugevenga hi ndlela yeleyo ke se timhaka leti kumbexani hi nga ta ti languta hi twa n'wina kumbe ri yini nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860 002543 mi va twile ka hi vulavula na vona vinyi va magondzo laha a hi tweni muhaxi eka Munghana Lonene FM DJ Soul Crusher hi twa ku yena u ri yini hi timhaka ta mafambele ya leswi a nga le ku swi voneni kwala a nga koho namuntlha hi ndlela yeleyo ku lava ku ta twisisa ku hi okay kambe hambiswiritani i timhaka leti kumbexani hi nga hetela ku hi languta ku ya mahlweni hi kota ku twa ku timhaka ta vutleketi kumbe ta mafambele ti fambisa ku yini mapatwini. Afrika-Dzonga swo tala swi fike swi onhakalaka ku swilo va swi tshika va ku leswi swintsongo leswi leri le nandwana se nandwana li pfuxa jinandu sweswi a swi yingisela nga swi vula swa ti-toll gate hikokwalaho ka yini timovha tin'wani ti nga hakeli se i xiphiqo lexi nga koho xa ku a ku ndliwangi nchumu hi swona swo tshikiwa ma hi vo mhaka kona swo tshikiwa swi ndla ongeti ni ta swi vekisa ku swi ndla ongeti swi kahle swi lulamile swi tetani loko ku ri na xiphiqo xexo xa ku timovha ti nga ti hundza kasi loko maphorisa lama mara halaya loko xi rila a ni xa rila lexiya xi ku xi kombisa ku loyi a nga hakelanga a fanele va yimisiwa va hlwerisiwa va yimisiwa va hlwerisiwa swilo swa muxaka wolowo a swi ta swi swi tswala mhaka ya ku vanhu va swi twisisa ku ongeti ku na swin'wana a swi le ku fambeni kahle kumbe ongeti ku na swin'wana voko ra nawu ri le ku tirheni se swo tshikiwa se ku fana na kwala a nkuna khorola ku kona xiphiqo xo huma kumbe ku nghena ku hava xiphiqo ko va mani va nga le ku landzeleleni milawu kambe ni ta vulavula na vona va ka masingita ku a hi vekeleni swikoweto swa ku komba ku loko i lava ku ya kwihi i humi laha loko i lava ku ya kwihi i humi leyi loko i lava ku ya kwihi i humi leyi leswiwani hinkwaswo swi ta kota ku pfuna ku na loko se va tsariwa mathikithi le ndzeni le ka patu va tsariwa mathikithi swi kha swi tikomba ku endleka yini hi ku loko mo tshika mi pfumelela vanhu va nga landzeleli nawu hi ta va na mintlhontlho kambe hi kumeni DJ Soul Crusher hi twa ku timhaka ta swile magondweni tiyimise ku yini hi ta kota ku teka riqingho rero ka 0860 002543 Soul Crusher hlekani tinhlikani mi ri njhani ya hi langutisa emagondzweni na twala kahle swinene alright na hlensa swinene ku nyikiwa nkarhi hi langutisa emagondzweni eka ndzenga lowani hi karhi hi ya mahlweni hi tisa vayingiseri ku va va hlayisa va boha mabandi ya vuhlayiseki na ku tiyisisa leswaku ku nga mintila yimbirhi a va tiyisisi leswaku va famba hi yona va nga tipfuleli ya vona loko ni kha ni vulavula hi sweswo loko mi ri matlhelo ya le Carousel loko mi ri a mi kha mi kongoma le a phumulani chonoko kwalano hinkwako ku na ntlimbano lowukulukumba swinene eka matlhelo ya lawa vachayeri vukheta loko va kha va famba kwalano ku mi na xitiviso kusuka ka van'wani va nga kwala ya le N1 South loko mi ri ka tollgate ya Mall Plaza kwalano mitila yimbirhi leyi faneleke ya kwele a Joni kambe swi nga leswi vanhu vambele ku pfuleleni ka mitila ya vona yinharhu ku fika ka mune leswi endlaka leswaku na nkhuluko wa movha wu nga ha fambi kahle so a hi ta tsundzuxa na
ku a va ringeti ku ya emahlweni va kha va landzela milawu leyi nga kona hinkwayo ya le magondzweni leswaku va kota ku va va fika va hlayisekile loko va karhi va famba hi ndlela leyiwani. Kasi loko mi ri a Joni le N12 eastbound loko mi ri ka rent ya Kingsway Road kwalano ku na nghozi ya humelelaka nakona ku pfaliwe ntila wun'we ivi loko mi ri N1 southbound loko makondza New Road kwalano a ku ri na movha laha yimile se va basi ta fambeka. Kasi loko mi ri na swin'wana loko hi ya mahlweni karhi mi hi rhumela app ni nga na traffic at DJ Soul Crusher mi ku #PM traffic. Kasi Soul Crusher sweswo mingisero mugana lona FM DJ Soul Crusher yaloye aka hi nyika xifaniso xa hila amagondweni ku nga xiswo leswaku Afrika-Dzonga loko president mo ka mi nga lunghisi timhaka ta ku landzeleriwa nawu la tikweni leri a ku na laha ya kona va ka hina hi ku phela vanhu va hlwela hi vomu ivi va tijahisa ni vona loko ku ri ka mi tijahisangi swi vula ku loko mi ka mi famba hi ku nonoka mi ta landzelerisana ti sweswo kambe majaha un'wana sa sungula ku hundzihala un'wana hundzihala mi kuma n'wana kha famba hala ritsurini hala patwini ku nga ri na ku na patu va nga va nghena ka lane yo ka yi nga ri ya vona ma swi vona hi mhaka yini lexi tlhela ku xi va ta va tleketli na vona mi ta twa kha Sandral va busy vele ku ti-design ta ku ti heta malembe mangani ku ndza ti-design hi ku design ya yini hi ku kondiwa patu rin'wana hi hala tlhelo rin'wana ivi vekeriwa tinsimbi la xikarhi swi herile a hi amukeleni mingiseri hi twa ku ka mhaka leyi ngete hi ta ku bula yona mi angulamo ku yini ku fika le ka hafu ku bela wara ya 12 timali leti vonaka ti kha ti hangalaka minkarhi ya maholodeni ti vonaka Nigeria na la ku nga na rixaka leri ri vulavulaka ririmi leri kumbexana ka ni nga fambi ku na kun'wana ku swi endlekaka na kona kambe mhakankulu a hi ku swi endleka kwihi mhakankulu ku hikokwalaho ka yini a hi amukeleni mingiseri hi twa ku mi angulamo ku yini wo sungula hi loyi inhleka ani swi twana ngeti a nga se fika hi ndlela yaleyo 0860002543 un'wana mingisera ka ni vusako a mi vulavula ngopfu ni ku ni vulavula ngopfu ni ta vulavula ngopfu ni ta ka ni nga vulavula ngopfu ni ku yini hi ku loko u nga tangi wena ni ta vulavula ni na sindziseka un'wana mingiseri area ni le ku hala i le ku chayeleni hi N2 ma ri vona patu leri ra N2 hi leriya ro famba halaya va Mukhonto hi leriya ri famba hi laha va ku vitanaka the garden route hi famba hi rona un'wana la mingiseri a nge ri ku na ntlimbano wukulu se i timhaka tin'wana leti na to n'we mi nge le magondweni mi sindziseka ku va mi ti landzelela hi ndlela yaleyo tsundzukani un'wana mingiseri hi loyi nhleka aye manje mingiseri aye bule mjani hayi mana anti ku hindini ka le magondweni ku bari kona na famba na yona a famba na yona hayi a na ta nghena la ka muvulavuleri wa le magondweni ka mhani lava va heta ku vulavula va nga vulavula loko n'wini va vutisa ku leswi va ngo vele ku tirheni siku na nhlekani maphorisa me le patwini bazi ri ya khomiwa njhani a Bloemfontein kusuka a Beitbridge ivi va chava ku yi hlamula va vhika hi ku bazi ri suka njhani a Cape Town until ri ya khomiwa Beitbridge mati va mme sweswi ni vulavulaka ku sweswi wa mene truck driver I'm always on the road i ntirho wa mehe walowo ni mi byela ku vutisa ni munhu un'wana na un'wana a tshamaka ri ndleleni kumbe a fambela Cape Town ni mi byela ku va yisa lava ve le Cape Town from a Collinsburg va yisa lava a va teki George va yisa lava a va tlangi va yisa lava ni tshame ni ta nsuka a PE siku rin'wana loko ni nghena la Collinsburg ni kuma bazi rin'wana ri ta ri suka hi le Zimbabwe ni kuma ku vakhandziyi va chichiwini lahaya lero ri teri ri overload kusuka a Beitbridge va fike va hungutiwa layani loko va hungutiwa va ka hayi miza la ni famba na yena a hi ri 2 drivers miza la ni famba na yena a va vutisa mu volo tala laha mo suka ku va ka hayi ta hi suka Zimbabwe so bazi ra heta hi rona ri tele so ku na rin'wana stile ri nga ta henda ri ta hi teka kwalawa mantisisi lero hala ka hina ko va ku ho chava ku vula hala ka hina N1 kusuka Joburg mi ya mfamba mi ya north until kwale Beitbridge corruption ntsena hala Cape Town va yizala va yani ni mi byela ku ni loko
vo tshika va mi rivalela kumbe va mi twela mikusuri ne vantshwa va hi thala va vo ngo mi rivalela hi ntwela vusiwana wa swa yena mara hayi swa corruption ku hava a hi swona a ni pfumelana na swona mina ku kusuke bazi a Cape Town ri ze ra khoma a Belbridge unless ku ri na proof ku ri na vumbhoni bya kona sweswo a ni pfumelana na swona vutshani va yi tlhela va fambela Cape Town va ta mi byela va la ku tlangeriwa a na ku hlamula leyo xihundla ku nga va ku ri yini i ncini xi endlaku ku nga tlangeriwi a Cape Town i mhaka ku ku na lava nhlonge yo basa ya va yi byala va ya ni tshame na mesiku rin'wana no sungula ku fambela hala a ni nga se yi tivela ngopfu culture leya ku a ni tibyele ku swa kwale so loko ndle mistake wo tshika u n'wi khomisanyana something ma twisisa leyi byala leswi a nga ni hlamula swona ni byelaka laha a hi kona laha a ni famba hi registration ya Gauteng a ku laha hi Gauteng laniwa a ku tlangeriwi laniwa hina hi andza DNA yi ni holaha wona hi leswi a nga ni hlamula swona a ni swi tivi ku a ringeta ku ni hlamusela yini like a na ha lava ku n'wi yingisela ngopfu loko ya a ni tshika a nga tekangi na leswi a no n'wi khomisa swona ya a nga tekangi lo ni tshika ni famba n'wina a mi ku khoma la okay swi tikomba a fambile mingiseri loyi a na ku na hala u ta twa ku yena a ku yini 0860 002543 nhlekani Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakela hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava xikomelo xa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Shoprite yi ku nyika mixavo ya le hansi paseka leyi leswaku u ta tiphina hi Easter egg hunt leyikulu. Swakudya swo tala leswi nga na nyama yo tala ku n'wayitela loku nga heriki na lava u va rhandzaka na ku hlayisa mali yo tala swinene eka mbukuti yo fana na ti-2 liter tihi kumbe tihi timbirhi ta ti-cold drink ta Fanta, Sprite kumbe Stoney hi 39 rand na 900 gram ya Wheat Big cereal hi 54.99 ntsena. Yi kumeka ku fikela hi ti-12 ta April. Endla paseka yi va leyikulu hi mixavo ya hina ya le hansi ntsena eka Shoprite. Makumenharhu wa masiku yo tlangela ntshunxeko. ina leyi i n'hweti ya kona Makumenharhumbirhi wa malembe hi kume ntshunxeko. Afrika-Dzonga tlangela ntshunxeko wa wena 61 ya malembe ya vuhaxi #handlandlamuka Munghana Lonene FM makombandlela palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula ere ka Munghana Lonene FM makombandlela tsundzuka hi tirhi gimeta ya fukubila wena ya 12 ya 13 kwala ka Munghana Lonene FM makombandlela a hi ku tumingisero mina se timhaka hi totoleto 0860 002543 un'wana mingiseri loyi nhlekani minjhani mthondolo va mingisero wa mina hi pfukele hi ngo vona buti hi pfukele hosi pfukele gajeni kambe n'wina mugajeni ne ni gajeni limiti hayi sweswo swi tshikeni swa xivongo lexikulu a hi swona kambe n'wina mi ri butpat ni la ku nghena ni kandzela ka leyi a ha ku yi vulaka kulukumba laha ku humaka sweswi laha hlamuselaka ku N1 ku ya Cape Town ku tlangeliwi kona butpat me ndo twa ndi tela hi ku hlamala loko ka bazi leyi nga kumeka ka N1 na Bloemfontein va kombisa ku hlamala ku vanhu lava va nghenise ku yini butpat ni kombela ku vula leswi ku na challenge laniwa la yi lavaka leadership ya hina va yi lunghisa challenge leyi butpat loko a zange u lunghisa yona a hi nge koti ku va hi solva xa ku sungula butpat a hi languteni Zimbabwe ne Zimbabwe ku endla passport swa va durhela loko ni tsundzuka kahle last
sweswi ka swa ha ri less than 5,000 ku endla passport. Loko langutisa poverty leyi nga kona Zimbabwe se yi endla ku loko munhu a lava ku ta South Africa a nga mana se a forsa kumbe a phondla a ta hali. Se manta ku Bootpet leadership ya hina ya la South Africa na leadership ya le Zimbabwe a ku fanele va langutisa a political solution ku nga endlisa ku yini. Mina Bootpet loko n'wana wa mina o vana va le next door vo ta va ta jala ka mina va yala ku muka va la ku etlela ni nga engage mayatlhelani ku yendla njhani hi vana lava nge swi tshikisi sweswi. So mfumo hina wa South Africa Bootpet a fanele u langusa mhaka leyiwa va tshama na leadership le Zimbabwe ku hi vana va wena va ta hali tikweni hali ende van'wana va ze va crossa mikova yaleyo van'wana va jaha tingwenya. A wu ti ku va wena mnanga wa kokwalani na u titwa njhani loko dya kahle vana va wena va hlupheka hale tikweni. Loko a vo kota ku va olovisa hala ka ti-passport Bootpet va durheliwa vanhu lava ku endla passport hi leswi endlaka va hetelela va keketlela va ta hale tikweni. Bootpet loko mi tiva Zimbabwe loko u nghena loko u fika la Beitbridge u heta ku ndla border ra South Africa u nghena ka border ra Zimbabwe u heta ku dlula nkova lowa la Blowing ku na xindhawani futhi laha tlhelo va tlhela va xi vita vito ra Beitbridge kwala Beitbridge kwalaya vanhu va le Zimbabwe va swi kota ku fika laha va yima kona va chicha hi tibazi kumbe hi timovha ivi ti crossa ti ya towards Messina va ta sala va fohla va yimela le mahlweni le. Se mitwa nhlama loko leadership ya hina yi hlama loko nga ka hi tivi nchumu va swi tiva kahle ku ka vanhu lava va nga kumeka va 32 va nghenise ku yini va swi tiva sweswo. Xa vunharhu Bootpet bazi ya ya Cape Town loko mi tiva Cape Town Bootpet ka Cape Town ku na ndhawu yin'wana va vita ku le Fishhoek ku na xindhawu xin'wana va xi vita ku i Masiphumelele. Bootpet loko no mi byela ku vanhu lava tshamaka laya va ku tala loko ni nga tivi ti-percent 90% ya vanhu va laya ni nga vula ku va huma Zim va tele and most of them va tirha ka tindhawu ta majuda ku fana na lava False Bay va tirha tindhawu ta majuda laya and a va na maphepha and mfumo yena wa swi tiva. Ku na xindhawu xin'wana futhi kwala Cape Town va xi chena viti va kota ku le Harare leswi laka ku a va tumbeti nchumu ku va kona la tikweni Bootpet. So mfumo wa hina leadership ya hina a yi tshiki ku tihlamarisa nga ka va swi tivi ku humelela la tikweni a hi pfuneni vana lava i vamakwerhu wa hina a hi va pfuneni ku engage mfumo wa le Zimbabwe ku wena mnanga wa kona cabinet ya wena u titwa njhani loko every time ku va na xiviko xa vanhu va Zim swa hi vavisa Bootpet because ni nga vula ku i vamakwerhu wa hina va buti wa hina a hi va pfuneni ku yisa mahlweni hi tshika ku tihlamarisa nga ka hi tivi nchumu Bootpet. kumbexani ku tihlamarisa vo ndlela n'we vo karhata mi tshama ku mi kha mi va vutisa swivutiso va kha va swi tiva ku vo titsipisa tihlo va ndzinga va swi voni ku endlela ku vafowethi va hlayiseka. Because leswi hlamarisaka Bootpet kumakulu ko va na ti-event maybe Zim u ta va na president wa hina a ri kwale vona ka level ya vona ka presidential level va hlangana. Mina ku vutisa ku why va nga yi raise this issue now ku he mngani president yani mina ni president yani vana va va hlupha vana va va hlupheka hani why u nga endli ku ti-passport ti olova wa nga endli ku ti-passport swi va swilo swa mahala swi va free ku munhu a kota ku va a nghena hi ku olova loko Bootpet passport vo yi mahala a ku nge vi na munhu wa Zimbabwe loyi a nga ta fika nghena hi le nkoveni na Limpopo hala a caca hi tingwenya hala i to nghena kahle ene xa vumbirhi Bootpet loko va endla ku loko va nghena hala etikweni vanhu va le Zim i vanhu va n'wamabindzu Bootpet va swi kota ku va fika hala va stoka va xavisa Zim loko va endla ku swi olova vanhu va nga kota ku hamba va muka kaya every month kumbe every after 2 months. So na ku loko va kha va stoka ani va stoka ka swilo leswi swi endliwaka hala ka hina handle ka loko ri ku na hina na vo va stoka swilo leswi u kuma ku na hina ho stoka a hi endli mintirho haleni loko a hi kha hi endla mintirho haleni a swi ta olovisa swilo hikuva swi ta vula ku hi na tikhasimende to tala leti taku ta stoka ti kha ti khupukela eZimbabwe. Bootpet vanhu va le Zim va tiva business ni kombela ku vula ku hi tlula ndi keni va ka business n'wana na tihuku ne va swi kota ku va na strategy va fika va xava tihuku
va dlaya va famba xavisela vanhu na tibushana leswaku hina la helelaka kona va na extension va na television ta ku xivono xa le kule va kota ku vona le kule leyi va kota ku va tiva business kahle ku komisa budget so va kota ku va booster economy ya hina la tikweni loko va pfumelela ku va stoka hi ku olova sakaya hi ku olova kuna ndhawu yin'wana azim va ku vita ke le Cherezi budget loko ya le u ta hlamala ngopfu kuna station xin'wanyana xa radio va xi vita ku avuxeni ndhawu budget ku tele vatsonga va ka hina le swibongo leswi hinkwaswo nga na swona hali swi kona le loko tshika u ya zima ya Cherezi u hetla u titwa nga ku u le kaya u hlayisekile va no yingisela va yingisela loko hi ri ka makuleke day va ta laha va fika ku na ku twe khalanga na sweswi vele ku yingiseleni va yingisela kwalo kambe xivutiso i ku hikokwalaho ka yini swi nga olovisiwi swilo leswiwani nkingha hi leyi budget leadership ya hina ya la South Africa na le Zim swi tikomba nga ku a va na xivono lexi hina hi nga na xona ene hina hi le hansi budget ndi ta ku me mani ni landza president ni vitana proposal the first who are you kume njhani access ku fikela ka mina so budget hi kona leadership ku fanele hi kombisa yi kota ku va yi lunghisa budget va kota ku pfuneka vana lava phela budget a swo hi tsakisa ku vana vanhu va le Zim va endla ti-accident tibazi leyi overload mindzwalo yi tale ku tlula vanhu va manya hi mindzwalo that's why they don't survive the accident va hlupheka vanhu lava la tikweni maswona va le ku hluphekeni la tikweni ra hina and nga ku xin'wana futhi lexi nga le ku humeleleni nga ku loko vanhu hi vulavula hi ti-foreign nationals va vulavula hi maxona ntsena vanhu va le Zim wa swi vona hi lahleka narrative lahleka kokwalaya wa swi vona ku na vanhu va le Lesotho ku na vanhu va le Swaziland ku na vanhu va Mozambique ku na vanhu va Namibia ku na vanhu hinkwavo vo Zambia na va ti-foreign nationals ku va ta va nga na ti-documents leti lavekaka the moment ku fana ku ri mbalo ya vanhu wa border management va ze va n'wi vitana minister of Zimbabwe every time loko a pfula nomu u attack Zimbabwe every time loko a pfula nomu attack Zimbabwe this our a ku nga xi nga xi endlaka hina hi oloviseni swilo mfumo wa hina a wu engage na mfumo wa le Mozambique wa le Zimbabwe ku hi nga endlisa ku yini swi kota ku va swi olova loko langusa ndhawu fana Bulawayo ku na mandebele ya ka hina va kona va kumana va kona vanhu swibongo hinkwaswo swi kona loko langusa Chipinge va kona mandhawu ya ka hina vo Thole vo Simango hinkwavo leswi komaka ku poto i rin'we ma swi vona poto leri nga sweka ku sweka poto rin'we ku hambana tiplate loko se hi phakela we are one ma swi vona hina fanele hi yima budget hi approach leadership ku swi nga va njhani hi pfuna vamakwerhu va hina va le Zimbabwe ma swi vona no ni mitweli botwa mina khetsa swinene ni khesila ni ibonge Ndlovu latla okay ingomo Ndlovu va khetsa swinene inongona ku Africa wa vulavula le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela mingisero wa mina swigimetisana ngona kwa hina na tatana Ncindani Eric Mavasa khetsa swinene Ncindani ku va hi fike kwala ni tshemba ku Good Friday ya hina ta famba kahle ta hlangana ka nongonoko lowu fanaka mundzuku kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela mundzuku ta va kha hi kutisela wona kusukela hi awara ya 12 ku fika awara ya 2 handle ka sweswo mana sukulanenani tata Etshwane Pheli Soshana Marabi Mams Katsanale Makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM makombandlela Dingana hikanhlati ri hambanile masiku hinkwawo